Shalom, nade babaturan rasenina bagi sobat Mazmur. Selamat Natal, selamat menyambut tahun baru man takrina ijapa kamlingan. Mari kadade ibas kesempatan endah pelajari Mazmur ta guna wari Minggu tanggal 1 Januari bertepatan ibas wari raya Maria Sibagia nande di Bata. Mazmur referenta nomor 100 siwa nada dasarnya buat kami do salingan D. Do mi fa sol sol la si do si la sol la la fa mi re do fa mi re do do mi sol mi fa sol tandai kalang belang-belang doni gelap kerina bangsa mata maka kam kencang asuh engkelini manusia harmaku atela dengan adil Tuhan Kamsi perkelang rendek suratlah kerina bangsa-bangsa rendelah alur kursi Maria sama bujur kakam ibas arbaham keputusan kerina bangsa-bangsa Kamsi jujur kencang bermakuat dengan adil Tuhan kami Kamsi perkelang oh di Bata ipuji bangsa-bangsa ngatakan bujurlah kerina bangsa membangun di batang kau masuk kita kerina lahi belang-belang doni pahaga iya harma buang atela dengan adil Tuhan Kamsi perkelang. Haleluya, siwa 160 nada dasar naik buat kami do sampai dengan F. La do re mi sol 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 mi re do do mi do re do la do re do do alleluia 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 nai engkau mekati di batang radaman nintas arah nabi-nabi alur bagai-bagai cara tapi ibas paksa siarahku di endah ngerana iaman bantara anakna alleluia
Selamat Natal, ras mencuat-cuat.